Şiber talantlı yigit benim yana alıp baruşum сведущий Süleyman. Selam selam. Sizge yeniden tradisiyaga to'g'ri qolib, tag'in bir o'yin taqdim etamiz. Rahatlanib bizga qo'shilib o'ynab o'tirsangiz bo'ladi. Süleyman, bu o'yinning ismini nechta deb o'qiding hali sen? Wow Teachers. Ham biz anglaymiz, bu o'yinda sikrib üstga mindirga kerak. Aynen. Men senga taqdim etib birinchi etib boshlab jibergan. Ayda. Ayda, ketdik. Bu kim bu? Tışqanmı? Maymunmi? Mayma buğay. Maymun. Aha. Evinde neresidir jirga kerak. O'ynagan bormi senin bu o'yinni? Yok. Bas. Bakış. Ha, bunda kilit dışı ekan bu. Basıga kerakmi tak? Hop. Kilit düştüm. Edesin. Ayda güzelim başlap qarayıp tak. Bunda basılır mı? Yok, to'xtay dedi men topib bir topdim. Ayda. Bunda kilindi. Вот. Так, tag'in bir topib. Ayda. Şimdi uğruna rakip jetken бар. No, bunda koyduk ikinci gün. Мен да қара зажать, на высокий прожектор. Ayda tamam. Ayda соңғы тапыр. Біз әлі бірінші уровеньні да өтмедік. İkinci oyuna anlarsın devam ederiz. Basın. Ауылға қайтасың ба? Ауырға қайтамын мен, Башкирияға. Башқұртстанға қайтасың сен? Әйе. Өзіңіздің яшайында? Әйе. Әтейіңмен бірге рахатланып, анда не істейсіз? Анда кімдер барсың сенің? Менің анда Әлиф апалар тағын көп инде менде анда. Әйе. Там сенің яратқан пісейің ме анда? Әйе. Пісейінің есімін жүрсің? Пушок. Музыкада бар. Музыка секілді? Аса етмеді? Yok, ansa тоже песим. Алып қайтасың да қазанға керек емесің? Керек. Süleyman'ın iki enekaşı yanına жүзі бір пісейіне жетмеген дейілер. Әйе, мен өзіме песим. Керек, мен песим керек. Бұл мен анары bu ayны Башқұртстанға қайтасың, анары мектеп лагеріне еріп алдыңсың? Мактеп лагеріне юганы ермедім. Но мен шында хочу енді баруға. Лагерға? Әйе. Мектеп ашағаш. О, біз біраз үстеніне башладық. Мен. Ну, біз бейінге. Ой. Так, Ой. Ярый, bu o'yinni o'zingiz o'ynarsiz, hurmatli televizor ham ekranlardan YouTube kanalımızın qarovchi tomoshachilarimiz. Aliga biz sizning bilan hisoblashamiz. Әйе. Rahat, ko'ngilli o'yin sizga ko'rsatdik. Sizda o'ynab qarag'iz hali. Keragi shigar deb umidlanib qolamiz. Süleyman, Sağ olunuz. paka.